22 ta' Novembru twieled f'dan il-jum 1934 Victor Wickman, storiku marittimu. Miet f'dan il-jum 1997 ta' 50 sena miet il-kantant Semi Bartolo. Ġraw f'dan il-jum 1958 tiftaħ knisja ġdida f'Taxbiex, il-knisja dedikata lil San Ġwan tas-Salim. 1972 l-Universitarja li ta' Malta tikkommemora l-jum tal-fondazzjoni tagħha. 1977 l-Unjoni Maltija tal-Allima l-MUT tinawgura l-kwartieri ġodda tagħha fil-Belt. 1978 Malta u ċekoslovakkja jiffirmaw ftehim dwar il-kura tas-saħħa. 1988 fil-Kennedy Grove, is-Salina, isir servizz kommemorattiv fil-25 anniversarju tal-qtil tal-President Amerikan John F. Kennedy. Aktar tarif dwar personalitajiet u ġrajiet oħra marbuta ma' din il-ġurnata jinstabu fuq aboutmalta.com.